Amakuru akomeje kugenda avugwa cyane nagendanye n'imirwano ikomeye cyane ku munsi w'ejo hari ku cyumweru hari ku itariki 8 z'ukwezi kwa 2026 habaye imirwano ikomeye cyane uruhare rwa leta ya Kongo by'umwariko mu bitero biyobowe n'abasirikare b'Abarundi FDNB bongeye kwibasira ibintu by'umutwe wa 2023 hano muri Kivu y'Amajyepfo. Ni imirwano bigaragara yuko yaje guhitana abasirikare byibuze bari hagati ya 45 bo ku ruhande rwa 23 abandi barakomereka. Icyakora societe civile yo muri Kivu y'Amajyepfo ishimangira yuko uruhande by'umwariko rwa leta ya Kongo narwo rwaratakaje abasirikare nubwo nta bitigiri cyangwa se imibare igaragaza ababa barapfiriye kuri iyo mirwano. Kuva M23 yakongera kuva muri Uvira hahise hinjira abasirikare biganjemo mu ruhande rwa leta ya Kongo, hinjira n'inyeshyamba zimwe na zimwe basanzwe bakorana, ndetse byaje no kugaragara yuko haje no kwinjira abacancuro mu rwego rwo kugira ngo bafatanye mu bikorwa bya gisirikare. Ku munsi w'ejo nababwiye yuko hari abasirikare 2000 biganjemo Abarundi bongeye kwinjira no muri Kivu y'Amajyepfo muri Uvira mu rwego rwo kugira ngo bafatanye bagaye bitero mu bice bigenzurwa na M23 ndetse na twirwaneho, nubwo M23 komeje gushimangira yuko izakomeza kurinda umutekano w'aba baturage. Amakuru akomeje kugenda atugeraho dukesha ibitangazamakuru byano muri Kivu y'Amajyepfo avuga yuko nyine ku munsi w'ejo ku cyumweru tariki 8 Gashyantare 2026 habaye imirwano ikaze mu midugudu myinshi cyane iyo mu misozi by'umwariko ya Minembwe muri teritwari ya Fizi ni mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ubwo ni mu buseruko cyangwa mu burasirazuba bwa Kongo. Muri kariya gace gatuwe cyane n'abanyamurenge bake, amakuru ahaturuka avuga ko ingabo z'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC bafatanyije n'abandi basanzwe bakorana by'umwariko bashyikiwe cyane n'inyeshyamba z'Abazalendo n'ingabo z'u Burundi FDNB bagabye ibitero by'umwariko bakoresheje drone ndetse n'intwaro ziremereye cyane nk'uko bigaragara. Iyi nkuru inakomeza ivuga yuko kandi mu midugudu yibasiwe harimo ahitwa Kakenge ndetse n'ahitwa Rugezi, ahitwa Karingi ndetse n'ahitwa Point Zero, bimwe mu bice bimaze iminsi bigaragaramo intambara nyinshi. Muri ako karere kandi ihuriro ry'ingabo zishyikiwe ni Kinshasa zirwana n'umutwe wa 20 zirwana na twirwaneho, umutwe witwaje intwaro n'umuntu ugizwe ahanini cyane n'urubyiruko rw'abanyamurenge, kandi wunze ubumwe na 23 nawo wongeye guhaguruka ugerageza ibigendanye no gutabara abasivile bahunze. Bavuze ko ibyo bisasu byiganjemo ibyagiye biterwa na drone byibasiye uduce dutuwe ndetse biza guhitana abantu ndetse binakomeretsa benshi, ariko kandi biracyagoye kumenya imibare ya nyayo ku ruhande rwa leta ya Kongo, ariko by'umwihariko umutwe wa 23 na twirwano baba barakomerekesheje ndetse barapfushije abantu benshi. Amakuru avuga yuko kandi by'umwihariko ubu ku mirongo y'imbere ku rugamba rugikomeje kugenda rugaragara, ndetse umutwe wa 23 waratakaje n'ibice bimwe na bimwe bari basanzwe bagenzura muri ibi bice. Amakuru yihuta komeza kugenda ashimangira ndetse yanagaragaza neza yuko intambara zikomeje kwera muri Kivu y'Amajyepfo zidashaka kurangira bivanye no kuba uruhande rwa leta ya Kongo rukomeje gushyira imbaraga mu bitero byo mu kirere, ndetse rukomeje kugira abarushyigikira benshi nyuma yuko rumaze gufata umwanzuro wo kwifuza yuko bashaka gukomeza kugenzura ibice bigiye bitandukanye ndetse bakirukana M23 cyane mu bice byegereye Burundi, bakaba bashaka kwirukana mu bice bya Kamanyora muri za Bukavu ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye, ndetse bakaba bashobora kuzakomereza no mu bindi bice byiganjemo muri Kivu y'Amajyaruguru. Nibura abasivile bagera muri 15 barimwe rero abagore babiri bishwe mu ijoro ryo kwa gatanu rishyira kwa gatandatu hari ku itariki 7 Gashyantare mu gitero cyagabwe n'abarwanyi ba Allied Democratic Force cyangwa se ADF ahitwa Imambimbi Isingo, ni muri groupement ya Bakakombe, ni mu murenge wa Bampele, ni muri teritwari cyangwa se ni mu karere ka Lubero mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Aya makuru kandi yanemejwe n'ibitangazamakuru birimo nka Actualité Akadomo CD ku munsi w'ejo ku cyumweru gishize, atanzwe n'uwitwa Kakule Samuel, perezida wa societe civile ya Bampele. Amazu ndetse n'imitungo by'abaturage nabyo byatwikiwe muri icyo gitero.
nubwo abantu benshi bakunze kugaruka ku mutwe wa 23 hano muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'Amajyepfo cyangwa se ku butaka bwa Kongo bakavuga yuko ari wo mutwe uteje impungenge, ariko buriya Honi cyangwa se impuguke za Honi zishimangira yuko uruhande rwa IDF ari wo mutwe ni muri ya mbere ukomeje guteza impungenge hano ku butaka bwa Kongo. Uyu ni umutwe ukunze kwica utanzitse kuko ukoresha intwaro gakondo ziganjemo imihoro ndetse n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye, ugashimuta abatari bake babasanze mu mirima cyangwa se mu nsengero, warangiza ukanatwika inzu zabo. Uyu mutwe uza kuri nimero ya mbere mu bantu bakunze kwica abatari bakeya nkuko bikunze kugenda bigaragara. Uyu mutwe kandi binemezwa yuko ufite aho uhuriye na Al-Qaeda kandi ukaba ukunze kwibasira abaturage biganjemo abahema b'Abanya-Uganda ababarizwa hano ku butaka bwa Kongo, ndetse ujya unatera ukagaba ibitero hano ku butaka bwa Uganda. Uyu mutwe kandi kugira ngo wumve uburyo bukomeye cyane waje gutuma leta ya Uganda ihuza na leta ya Kongo, by'umwihariko baza gushyira operation bise Shuja bahuriyemo ubwo ni FARDC ndetse na UTBF mu rwego rwo kugira ngo bahige uyu mutwe, ariko byose byaranze. Gusa amakuru avuga yuko wacitse ku icumu, by'umwihariko wabashije gutoroka abo bagabye iki gitero yatangaje ko hari umubare munini cyane w'abantu bapfuye muri kariya gace k'umurenge wa Bampere, maze anavuga ko kandi atabashije kubara imirambo yabonye igihe yari arimo guhunga nk'uko bigaragara. Nanzuri kuri inkuru ivuga yuko Bwana Tshisekedi yaba aherutse guhura n'abiganjemwo by'umwihariko abanyamurenge baherereye muri Leta Zunze za Amerika mu ruzinduko rw'akazi i Washington DC muri Leta Zunze za Amerika. Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo uyoboye Kongo kamwe n'Etienne Tshisekedi ku cyumweru ku munsi w'ejo yahuye n'intumwa z'urubyiruko rwa bamwe mu banyamurenge ba muri iki gihugu cya Amerika. Urubyiruko rwagaragaje ko rushyigikiye umuhate wa diplomasi ndetse n'imigambi y'umukuru w'igihugu yo kwimakaza amahoro harambye mu burasirazuba bwa Kongo, nk'uko rero bitangazwa na Presidence ya RDC. Aba ngo bamaganye kandi ibyo bavuze ko rero by'umwihariko ari ubushotoranyi bw'u Rwanda rwigarurira amasambu yabo mu buryo rero n'ubundi butemewe n'amategeko ndetse no gukoresha ubwoko bwabo nk'uko bigaragara. Ku ruhande rwe Perezida Tshisekedi yashimye imyifatire yabo ndetse abasaba guharanira ubumwe bw'igihugu kubana mu mahoro ndetse n'ejo hazaza ha Kongo. Ibi biravugwa mu gihe kandi drone z'igisirikare cya Kongo FARDC n'abafatanyabikorwa bazo by'umwihariko ababo barimwo abiganjemwo bakorera ku butaka bwa Kongo n'ibihugu bigiye bitandukanye bakomeje gufatanya mu kugaya ibitero mu bice bituwe n'abanyamurenge. Izi drone ku munsi w'ejo nk'uko nabivuze ziriwe zisuka ibisasu iminembwe ahatuye n'abanyamurenge muri weekend idusoje. Mbashimire mwese bakomeje kudukurikira, twongere gusura mu masaha imbere turebera hamwe ibindi bigezweho.